Bible Society, Tenzor Area 3, Ramlai Tuile Kampung South, campaign program, Mastaber Tultumana Aadong Tu, 7-day Adventist program Kampung South, program Fuai Kutele Bikuite, in BSI campaign, Mount Pura Local, Manjir Khara Home program Bikuite, Kan area le branch Fuai Kutele, in Zabain, Laliswa Krista Bingin, Jibai, Kabu Jawa, Kampung South hi Kantanbe, Tochina, Tultuma Pathianin, Program Ho Kalkana, Bolgarik Cham, Asiabi, Aro Kuikaria, Pathian Su, Fakin Rose, in Punluta, Kanpan Pura, Biakin,
Bible Society Nana Minrana Bible Society campaign Remini Satu Tandokan Akheng Kotran Huay Kote Kotran Upate Anjuma Kiluk Takin Lom Tu Kansayha Ani Patian Tiang Lim Longai Maila Amasadok Kan Chanjin Chua Markazia Bungru Chang Sompum Pali Le Chang Sompum Pasari Athon Thu Achanjin Kanriat Sa Niha Ipui Samna Rai Tungkha Ani Chang Sompum Pali Na Ichuan Ani Chu Vau Kam Achua Chuan Ipui Tam Takamua Vel Kuneilo Veram te am anni awangin a khongai ta ema thutam ta azir ta a chang sompum pasari ani ero chuan anne na namma nin eitu peru hi in a changa in anni chuan anne na chang dulizani man Kali itu kan ni amun ni a be kunelo beram te am ani awangin a khowai ta ma namma nin itu beru in sama Tirkotet ti bunga Chang Sompum Le Papuana Amaero Chu Pathian Di Chua Ani Chuan Anmani Intiboral Thevang Chutilo Chuan Pathian Do Inlo Niwa Da Ange Ati A Naktu Sana Helai Na Hen Khom Le Don Di Rilro Karen Chugin Zalin Adian dan Masado Adian Bible Society Kalkanin Kara Wiltram Denena Eitu Ipezela U Antidonani Bible Society Kalkanin Kara Wiltram Denena Eitu Ipezela U Lalparatu Kan Siata Teka Kan Satan Noning Som Sato Se Amen. Nulan biasawi rante lan biasori rante di seti keton dan masa udah bersama. Uri tawa
Malin songs Jumia Zara Bible Society of Home Mason Queen Hekaturin Hoi Kating Malin songs Sakopang Se Lalpa Gulaki So Krista Bingin Anon Dile Amen. Tun Kartara in Rindile Tun Thokrandi Sabatile Thokrandi Khan Andhra Pradesh Bible Society Atangin Manipura Dante Tranquilla to Chen Waina and Ken Mangin Ralan from Atako Tene Tranquilla Gandana Sabatni Indri Mandi Kalman Lua Nidangala Thokrandi Akhan in Habitation to go from 7 Adventist Pastor Arla Maka Ne Tingdol a Ralda Te Omna Anmamo Chernoy Kasim Di Mantingin Kansudana Helaya Kamusata 7 Day Viakina Tuka Soidon Di Kapila Pastor Rama Kali Imbingin ko karmo ta chibay ka manu ako katia dia Pastor Arla Maka Mingin Elai na don ko karmo te chibay kanbu cheu ani di headquarters secretary ukolan ni no ko ni dia youth committee Bible Society office bearer kan itu China in Kopitro kan bol ngar China 7 Day Adventist Kohanadian kay kamulo pale ko chu chu kohanlo tiben war tutan kantaram ani tichuan zaina kan ran suai tu te kan area tu te kan collector te ege mozai Bible Society chanchin sheme do Midang ko zirtir hei tam tak kanzima anong lain kanzima hiyan Bible Society chanchin lakrekaklo Bible Society hi Paul Pakhat Paul Chaveta Anyama ti ngaidan cinto vele Atren Petron Vetren Kata Koshen Kata Chuan Vokbul Society ti de Puanta Society di India inang kureng turaten longai society aniaba dia chuang chuan te min han soi chian masam deu ha kanun masa hian athat karinga Bible Society chu ko from Paul from te lungruwa taka tho ho na anira Bible Society na pui verso Bible dik taka atrong bulatrama afir kay ang berale lina abu asyama atlong kay ang bera leitura buat saya namtin ram tinamiden ma ni trong ya bakhian thu an nei pinatura mala hi Bible Society rombo na lian per ania hovela ko fran pa mai hodi kan tho ho ani thatakin kan tho ko ma awan zia e perwa zalina ko kan mo khan Salvation Army te Baptist Church of Mizoram te Presbyterian ko frante ikhan dela ko ko fran 7 Day Adventist ne viakin pakhana pathian pakna hlas lain pathian thu kan lai ko ho ni van lam ti dana ni van kan da ko ni van rama khian Presbyterian ve ondon lova Baptist ve ko ondon lova Salvation ve ko ondon lova
7 day ven po ông don lo ami te afa te wang khana kan loi hu da du ani chu Bible society a hian khovela tun Mizoram a hian chu van zia chu Bible society a hian mu thei no ma chu da kan tel ve thei chu avan nei kham hiau tin da ka thrin ani ti chuan man lai chuan kan riange sapram kan ti bo bo tunang ni tunang khu an ni ngai bi wa tum zathum kal na ve chuan mi an la har sa e sapram kan ti a bo wan kum sang khat zasari kum sang khat zari tirlam chobal khan Holy Bible hi mi house sachum chuang tele million telo chuan an nei alwa at tolu avang lutu bokani tin mi song song mi se le sia ko la tiam lo wa khotina school bo om he lo thumhil tu ten mobile school an dia crusade te an nei pa khan sia le sia zer te an hom thin ani tum khat chu Wales Rama King Klan Kopakha thumhil tu alo kal do na chumi thok ria chuan sa no pam Mary John si alo pure ema thumhil tu alo kal huna chuan ziak le sia ka thiam ve ana Bible ke mai ka sia ke do ni atia ama hel lu ti chuan thumhil tu alo kala ziak le sia zer ka ten hoa Mary John si kum komi chuan ziak le sia zira kar hatlek chuin ziak le sia alo thiam ta acha ver chu Bible sia ni Bible sia tu an nei zong lo an ni chu kwan ta tu chu wa an ni a chu kore nei ta an ni Bible an ta na o me ri lo ti chuan mi hausa ne na Bible nei khoi ni la in Bible ni khomai takin kalo sia ve ne tira dira an sitting room do ka puan va khu chu Vahim hongin an ni mi hausa te chuan an Bible chu an lo chia fil ve thina Mary John sin Bible chia no mo lai chuan atin luma Bible ni kan nei ve thine o kan bi kan in chu ma yan Bible ni au ve thine le kan ve thei si a ina ngai ko wang thina lalpa Bible nei turin min tran ku yam se in a Bible chia pa chuan a tong trai thi ani ke chuan kun lo liam le heta chu te ro tum som mi ani to tum som mi thin lu ma chuan oi sa kol bom sia mila Bible le na man duak te ang atia kol bom asiama ke chuan lo le pa Molly Jones le Jacob Jones te chuan an lo tui fui ema Bible le man sa Mary John si Paul mo ma chuan an chu ko poisa noi te an kha ve thina amaro chu Bible man atowe ma wangin an dai lo thei lo kumli a khol ta an han homa Bible le na tu alo na dai lo apun ma ta an han hom le a Bible man alo na dai lo apun ruk na an han hom le a Bible man tu alo dai ta ni ar sa de mai ti chuan an khua Bible le tu ro lo bala khua an khua atanga kilometer somli le pama then zol soina joni kilometer sa ni o so no be heta tanga then zol le tum ani chu bala khua me se te ro alo ni to so ko ko ti ka ti chuan bala khua Pastor Thomas Charles ne na Bible le tu ro ham ti an chuan Trey Wall, Mary John si puro tuwa. At to si
rian a thova kilometer somli le panga at uichu mani apanta Bible nei lenge dona in kena bagin ha po hello laom po hello chudi hunna jon motor e malo lo anla siam lo ko era ya kom po mo malo ma salom tam ta go ma kilometer somli le panga uichu apanta bon bona bala bua abathen soa Pastor Thomas Charles Nena alna Pastor Thomas Charles Chuan Chelde Bible le tu auto tira lo chana Mary Jones poi tiru chu ai sum zolo ami tu lo long sum Pastor Thomas Charles Nena Maktina Kira Pastor Thomas Charles Chuan Chelde Eventi tare ni Bible auto le tu tiaba itrata chiang chule Mary Jones Chuan Chung Koratei ta Wanda is on Chua Bible lay to rock rum chu rim takana to an chu wai an call dan sanchin afirta mittuine chu chuan Pastor Thomas Charles King lung an nea adokan boy ta hei cherte hei mina manan pe Tonia autolo kadika aman chupa vecto amai rochu imamona sane mai itha lerna sane mai ithorim dai na puedi min aman an pe lokto Bible chu Mary Jones so ni alata Mary Jones Bible aku kalau kensuan aku voma Pastor Thomas Charles Xavier Ken tu chuan pathian nena long tu sele trong traya lalma ka trong trai nei chan ta ba in long tu ka le che Bible min ka ni ta ba in long tu ka le che poi ti awa in ami tu ta tu na chon lo ba in ami tu I ata le tu ni chon tu ba pure emin Dito do an bua kilometer somni le panga atui chu panle ka wang banga klan chungin at chau to athua kala tikan khuwa abathen chuan Mary Jones in Bible kala de wang khuwa in thochua an lo bua an lo ni le kama tham thuni ti chuan chuti khop chuan sa prama o Bible nei asa at to lu ka awang boxia Mirate ke fam ai vatan chinin tu manan nei kaloni Pastor Thomas Charles King luma chuan ria tarenga chuti ta mai Bible to avanga mi hausa te million ke chuina an nei pa Bible ani chu chalwa te tario maya ke chuan ko haruma te evangelist te chanchin trafil lama chanem mai te akhir wala ma campaign ni chu Bible ni ekdine moni tak kanti punangai Bible ni ekdine moni tak aman kanti jawamai mi zong nei ke tuin kan siamai tina soi asoya tichuan March unisari sang khat zaria ali alawin der chuan London amun bakha London tavan antia puan chanchin trafil lama mi tuiwa mi zatum zet kalkhom in the British and Foreign Bible Society anlo din ta chu Bible Society lo pian ta ani tuna hian chu Bible Society chu kum zani som papua alo nito ani aro pesin miring all din chuni sela ral na hun aun to Mizoram hian all thatak ta alo ding to a suai le tamai kum soma bo dai lo anam to Bible Society ero chu kum zani som to kuani to a alo ding le to a ding le ro to chele ku lo lo ve mai ti tur bo la ni lo ba lal
na tinuma atuthiang lim siam turin fria kathia ma ason zela tuna hian khovel ram zani chuanga Bible Society hian rom bol na ataro puita a khovel hian UNO United Nations Organization khovel ram intel ko ei pol da zau ber ani anilo thelo ram te ko na patina International Red Cross Society FEMA te chanchin thara te thon thua te insiarin bukho towa lirgi na indong na muna siatara trafen na muna tranquila na Thopol International Red Cross khobera izar zau patina pathumna Bible Society khobera izar zau ber pathumna lalishwar ne ni ha khobera soma ram tina nam tin tenena chanchin chapil turin beya kadi ram tina kal helo tipo kal helo nam tin tenena chanchin chapil helo trompo patiyam lo masebo kiya Bible Society khover ramzani chuarum bol meka chungchai ne gilpe nomai lotel hian lani swat pupe kilo ke romi chu lalba chu kilo no se chu society ya rum bol venaram chan ko pranogin kan ge hi kan bani lo ka pe Mizoram ko pranong thokho de Bible Society kan lo tel da Ichuitan te uwa kantia inuwa walani lo poli kazuzo ta kema me kuni sebende bendi simizorama khobera chuan zau ta kimro imbola ramfram shama indel mi chuan tria mizoram mi ga yan in tinchi e mon inlo tel chule kadia kuni ro chuan minit lama committee ro le la chuminia chumi committee a ti hu su omlowa amaro chupulo ria kan zo sa missionary te an online de to atan khan an mimal diary personal diary ni binan bunman ziana chuta chuan Bible Society campaign kan kar chumi ko phana piti Bible Society chu piti chu Presbyterian zo sa ni ga Pitay ke ho ne chuni muna Bible Society campaign kan gal chuni muna Bible Society chanchin soin kanam kan chu ho ti ver hi mu tu ratam lu ka chuni ni ma chuan Seventh Day Adventist ni Mizoram kan lo din dira kan than Bible Society kan tel ver na la kan ngai ni atia apo hom de kriya chuni alang chuan tranem mai takin kan tel zama adik tak chuan Bible Society pakhian min fe hi mizo te tan hian alo mo me em wangin kan kem lutuk mizo te kan fai poin sakmale kui ku terlo mizo lang vai terlo mizo nat ni tuna hian no i tren tron kan nia mizo ram chua ya kan claim lu khover basan tu dia Presbyterian ko hapu pa dia Mizoram a chon kan tam ber be ya nuai lu ber ni kan vai Mizoram a chon kan tam ma se khover basan tu chon kan te lu kan samaya kan ho te na Setan
chu Bible Society chua Bible hi uluk takin atong bulatanin o Hebraic Greek atanin kompran mal turin le Philadelphia telohin Bible linga an susua ka mantlong zokin an kathena ani oi mo be mai ko Mizoram ako ram pole ngi masla ka roma an ro puisia chu atel chave du va polo zong de ponia Bible Society le Bible li lung sitakin an makpe so ni ro puisia chu ro puisino atho ko mi chu lung sitakin kan makha adik mai Rontel ve du lo khem poi an mangve an ro puisia chuti na ring tla bel chian dol kan pathian thuda kan thulin bu siam tu Bible Society Mizoram lalpan minlo peri lalpa hizofa de na han chae lalpa de na lo puiso Di chuan kum zani som pakwal ito karenyo kum zani. Mana Gospel Centenary karuo muma saka sa kwasong tuwa paliya. Chuta sa mikwal zong inan nun sa ito. Kum zani kito kum zadangin lagay lekerim kum zadang lagay lekay turing chong ro binun tikakali. Kansa mikwal ta zong tuwa. Bible Society chukum zani som quoting Pathian ti chua ani lo chuan kirkote ti bunga ban lo ha Pathian ti chua Pathian ruam man ni lo sera tun ang Bible Society hian athen ei lo ti hi kathin luma at siang moi Bible hinal trong den ti bo nuai chimi ano tu tri wa Bible Society kemo hian nuai chimi ano tu tri wa ma se gal pa tung ding se pathian ti chua ani wa ni le atom na bera chua ko fran ten kan ko fran chevron kan bo nei a cha ma soi se ru bahat ma lo Chuti la ma chuan kan thei to ping chang kan la zela khala ma kan soi ne lo ama to zani na Bible Society kual kun kan na ba ngi Bible Society lam chu na la ka kan soi wa deu khania la le suan a khoi de ka tu te ti ke che na ai a khoi kan sia rong than ven tu nei lo beram de ven tu nei lo beram ven tu nei lo beram ven tu nei lo beram chuan bora la ba evangin beram ni an ti lo ma ko mai mani a chom da zo kiam ni lo Mer malaga in verin kiam mielo. Mer malo ko fer kiam mielo. Au namu na himlo mielo. Ven mai moi ani. Ven ko neilo bera maba chubora ani. Chuti chuam zani na dia. La le suan. Khover la khirha. Boral mapa zong te ka Boral mapa ven tu nei lo boral mapa te ka nam manin ei tur pero aditani achier te ro India ram khira lo India ram ya Christian an ke
chân chính thật hút ta lắc cái lầu rộng rộng này về tu này lầu bề ra để ăn chuan nia ăn mà ta chụp hình mun anh đi về tu này lầu bề ra để ăn đi chân chính trả lắc cái lầu rộng rộng này là lấy xua lắc cái lầu này chân chính trả lắc cái lầu này mà khi ăn thu là ôi lầu này về tu này lầu bề ra để ăn chuan nia bố ra lầu ba Isu na komai, Isu na komai, boral haba tehi India ma hian tame me man china sari ko ha ko ran mala ma sen chian lo kan thok re ko ran mi cho kan thok che wa kan lo le to ma sen chian lo ke ni kan zavaya noi som ver all India ma hian mo bi kuin noi lir sin khat sang li an da mania India ma hian noi lir sin khat sang li Mizoram ma chon noi som ver da India ra mu puya hian noi lir sin khat sang li chung sin la chuwa lo ma lo boy lo ya se zo ma a boy ko ko na ni lo boy ko chung se la in common Israel na chung zina chuan noi lir sin khat sang li zina chuan za zela som kwa pasari ikiring lo mandani ven tu nei lo veram te am chu boral maba chu andam lo ven tu nei lo veram te am chu noi lir sin khat sang li zina noi lir sin khat sang li zina hey in zero andam lo to chia ni har zo ni Kim khon ni ka kha lo lam china se khat ni noi khat ni se an dam je chu che khat noi khat chu dia mang se noi lir sin khat sang li chu chu in dia mi pui sa chu ông sẽ cho cùng tin mi nuôi lir za som li Christian ronin pesela Christian ronin peso turia za amai dinan anta bise chu ho chu ni la li suan kharau rin ka a khoi em nan ma ni ei tur pero ati ta te ka chu ni de suan ni Bible Society kaltam hian chu mi kharau rin ka de na chuan ei tur ni pe Ben Moli Trong Koi Katwa Kiam Lopan Ben Moli Trong in Bible Society Kantanin Paini Alotin Chansin Kaya Hindi Trong Koi Katwa Kiam Lopan Hindi Trong in Paini Alotin Bible Society Kantan Hian Chansin Chai Kriyo Pei Asin Chu Chansin Chai Chu Kriyo Zer Kurin Isuan Namanin Eitur Pero Tihin Min Kova Thu Min Peso Aloni Ikriya Naktur Zana Kansoi Chun Zoma Chu Bible Society Achuan Kumina Fian Engza Tinge Chanila Vekian Tikipo Challenge Kansiama Bible Society Membership Ni Pena Dekha Kansoi Zolema Gospel Day Ni chân chính cho bùn mal bọc hạt rít lâu nè là lâu về anh ni tìm trên khát cùng khana zabun sonu le mama Bible missionary trên sáng khát cái member đi cái na ông tin life member trên sáng thun Perin live member ani kaya James sang no perin patron member ani kaya James sin khat perin chief patron member ani kaya Junior member
cheng zana pe ani peya tiang chuan contribution kan phalza za pe in ape pe ko ka tholo ba ma yan kan tin tuna hian ai zola Bible in pui kan sameka Bible in pui saktan kha kan tho ve age titan kem lo lo tam lo lo bin a tho ya hem zong zong hian certificate akin tel veka chuan life donor au boka chen san begin life lo ni ko te patron lo ni ko te chief patron lo ni ko te po kan tel zer hinan roman ania chuan life member hian certificate ba a batch akin tel roa patron member in certificate ba a batch akin tel roa chief patron member in certificate ba a batch ba a Holy Bible a big akasia akin tel po ani hem zong so ma hian engi motal mang chanchin tra email le hian na ko na so na sia ma trong trai na ko lo resoi ko la wa tin Bible Society hian tholo a thonin over nova so ma pakhat pathian ram ta na ma ni ko na kan te skin la chuak chena Bible Society a tho turin azirtir ngai lova azirtir don boklo kan so ma pakhat chu kan loi na ko pana kan loi na ko ra rinom takin kan peturani ti Bible Society zirtir da ania so ma pakwa kan la chanin Bible Society avian tranem athei apiangin ingai zeraku ti angin na ani chinani ti shriaila he rombol na lali suat na manin ei tur peroku ati pe narencha takmai ko pran ho katel fek na ahi ngai koi mo ila thapui ithomu nikuma chen somma Bible Society akalo thori chuan kumina chen za tho kumina nikuma zana akalo tho chuan kumina sang khat tho tumin pathian ne na kane izon na te mal so turin dil bukila chutiam chuan na chang ria bu chu boral baba ke chu khomai e baba in namani nei tu peru atiani Bible Society hi ei tu thara will try ei tu Tuta pathian tupe taman rotha adia bagin kobran bote ikan sewaku lalpan kan zata nalso se amen itong traya lalpa zanina kan soi tu chin atanin pe chu kan lo soi zo ta hoi ka bini thara hian livin amai khatu de tin luma hian min zui sakla he kofana ron in khomte in lo hian nangman thu sui sui la nangman nei tu pero ini ilo king tu iturin kan sabai hian min ni chamla kan pisel na min kon chat samla kan ei zon na thempo ma min som sakam che helai na hian ke himlam tum dan chuan naktu sana chun zom le kan tuma chung zom zom te sui ku da kan na Iropuina no chinchi astapla malmin som sakche lalpa do ta Yesu Krista bingin karon dile amen ule la hat Bible study firstly tian cha when what that way and cha ke bagi lo ne ya Oleh Tuhan, bagian mana tulis la panologi sobe.
Thank you.